C'è micro. Micro. Mama baba wangu ninde. Izina ryanjye ni Nomugabo Samuel. Urugo ni mu Rwanda. Sono se nyita Nomugabo Samuel. Urugo ni mu Rwanda. Fedese ya Rwanda. Mu karere ka Nyaruguru. Mu prefecture ya Nyaruguru. Intara y'Amajyepfo. Province. Papa yitwa Musoni Tadeo. Son père c'est Musoni Tadeo. Son père c'est Musoni Tadeo. Mama yitwa Mugirase Philomene. Sa mère c'est Muzira Philomene. Mugirase Philomene. Muzirase Philomene. Aba ndi umusirikare w'u Rwanda RDF. Parce que vous comprenez qu'il faisait partie de la RDF. Aba mbarizwa muri Kotine Battalion muri Zikamba. 40e bataillon, il y est. Iri Nyangezi. Il parle pour ce qui est connu par Nyangezi, c'est dans les systèmes. Sibo wanjye mwita Major Ntaganda Peter Claver. Major Ntaganda Claver, c'est lui le commandant de l'unité d'où il est. J'espère que vous êtes satisfait. C'est un militaire de l'armée rwandaise. Il a son bataillon. Et ce bataillon est déployé à Nyangezi. Pour le compte du M23. Celui-là. Un sujet rwandais réputé au Rwanda pour le compte du M23. De quelle province, de quel district, de quel... Sifa Denis. Sa mère s'appelle Sifa Denis. Mugabo Rob. Son père s'appelle Mugabo Rob. Il est de quel district, de quelle province? Karere ka Karongi. Sa province c'est Karongi. Karongi. Karongi, là, c'est le Rwanda. Comment il a été? Il a été suivi 8 fois chez les M23. Non, muri M23. Abantu bari bakoresha mu baje kudereza akazi. Donc, pour lui, ils ont été recrutés sous forme de travailleurs. Ils ne savaient pas qu'ils venaient dans l'armée. Le troisième, c'est Biro. Son nom c'est Diringio Siron. Mama Chantal Dinani. Il est de quel territoire? Pare Massisi. Il est de Massé. Et il a été recruté où? Emu 23 ilifika kwetu kami na wakamata kupatro we na kuwa mkashwe na kutosha mkashi na kuwa mafunzo itukamata vile. Lui a été pris, on l'a mis au cachot et puis après on l'a envoyé à l'instruction et on l'a... ngira ngo rero nk'uko utangiye ubikurikira mu mashusho ni ku murwa mukuru
ngira ngo rero nk'uko utangiye ubikurikira mu mashusho ni ku murwa mukuru Kinshasa ari kubera ngo umuhango bise wo kwerekana abasirikare ba RDF bafatiwe ku rugamba mu mujyi wa Uvira. Gusa ntabwo igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se u Rwanda baragira icyo bavuga ku bijyanye n'aya mashusho, ariko kandi reka tugire icyo tubivugaho ni mu gihe dutegereje ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda narwo ruza kugira icyo rubitangazaho. Ni Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni umuhango wabaye kuri uyu wa gatandatu. Ingabo za FARDC zerekanye abantu bavuga ko bafatiwe ku rugamba ni mu misozi miremire ya Fizi na Uvira. Barashinjwa kuba ari umutwe wa M23. Ni muri abo bafashwe harimo abana ndetse n'umwe Kinshasa ivuga ko ari umusirikare w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Umuvugizi w'ingabo za Kongo yatangaje ko aba bantu ngo ni abacengezi bafashwe bari kumwe n'ingabo za M23. Bamwe ngo bakaba baratorejwe mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bafatanye n'uyu mutwe ni mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo. Hari aho yagize ati twafashe aba bantu 6 barimo n'umusirikare w'u Rwanda. Aba bose bari ku ruhande rwa M23 ni mu misozi ya Fizi na Uvira niho bafatiwe. Hari abana bafashwe bagaragaza uburyo uyu mutwe ukoresha abana bato muri iyi ntambara. Abo bafashwe berekanwe mu buryo bweruye imbere y'ibitangazamakuru bitandukanye. Ni mu gikorwa cyari kigamije kugaragaza ko M23 ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda. FARDC yavuze ko ibi ari ibimenyetso simusiga ko RDF iri inyuma y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora cyo nubwo Kinshasa yakomeje gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda inshuro zose rwakunze guhakana ibijyanye n'ibi birego, ndetse kugeza ubu u Rwanda ntacyo ruratangaza ku bijyanye n'aya makuru akijya hanze. Tugutangarije mu buryo bwa breaking news. Nta rwego rw'u Rwanda cyangwa se izindi nzego za gisirikare, no kuvuga RDF cyangwa se Minisiteri y'Ingabo, umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda n'abandi baragira icyo batangaza ku bijyanye n'ibi birego bishya. Ariko kandi nk'uko mubizi turakomeza gukurikiranira hafi, kandi n'ubundi turaza kubabambire mu kubagezaho icyo u Rwanda ruza kuvuga. Ibi bikaba bibaye mu gihe intambara hagati ya FARDC bafatanyije na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi irakomeje, kandi ikomeje kugenda yiyongera mu bice bya Uvira, aho M23 nayo imaze kugota uwo mujyi ku buryo isaha iyo ari yo yose yawigarurira. Kinshasa ikomeje gushinja u Rwanda kuri nyuma y'uyu mutwe, ni mu gihe u Rwanda rwo ruvuga ko Kongo ari yifatanya n'imitwe y'abajenosideri ba FDLR igizwe n'abasize barohekuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kubashyigikira mu migambi yabo yo kuza mu gihugu cy'u Rwanda kurangiza ibyo basize batarangije. Hanyuma rero wenda mu buryo bwo gusa n'ababisesengura mu magambo make, kwiyemeza kwa FARDC ako kanya igahita igaragaza ko abantu bafashwe karabo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se karabo muri M23, nta rwego na rumwe ngo kuri urwo ruhande rurabyemeza. Ibi nabyo birajyana no gukomeza kugaragaza uguhubuka kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cyane ko benshi ku mbuga nkoranyambaga bihutiye kugaragaza ko nta musirikare wo mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda rwose usa n'abariya bafashwe. Bose bagaragaza ko n'ubundi ari remenkanya cyangwa se kari uguterateranya kwakunze gukorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye. Kuba Kigali itaragira icyo ivuga, nta jambo na rimwe iratangaza kuri ibirego bishya, bishobora guteza urujijo ku ruhande rw'abakurikirana aya makuru, kuko ibi bisanzwe bikorwa inshuro nyinshi, ariko bikaza kugaragazwa neza ko byose byari byakozwe ku mpamvu za politiki za Kinshasa. Iyi ni inkuru Rwanda Updates ikomeje gukurikirana. Turaza gukomeza kugaragaza ibyo Kinshasa irimo gukora, dore ko ari ikiganiro gikomeje, natwe turakomeza kugikurikiranira hafi, ariko kandi turabikora tunakurikiranira hafi uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo tuze kubatangariza neza icyo u Rwanda rwaje kuvuga ku bijyanye n'aya makuru. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugaragaza ko ari ibinyoma n'ubundi bifite ikindi byaba bigamije, nk'uko bakunze kubikora mu bihe bitandukanye.